الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih agama Islam, pagsusukod na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, irinisad kita niyong halauman sin waktu hipagpupuso sin kita niyo sin bunga sin amuin amal sin kita niyo insyaallah ta'ala, karena in bunga sin ilmu amo na impagpatumtum piatumtumi halang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumaha kita ni pengajian muna-muna rin nga ayat Surah Ali Imran ayat hangga tustu firman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Demikian Suratul Hasyr ayat yang putagwalu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inayat biakbat na to ha ulihan na hinduunyaon daran ini biarat-bat sin mga sila magpatun tumataas si mimbar katut taniw katan panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang nga sila bariman amoy in aunun nila hagin hawawaran nila in paghali atawa himinang sila taming dahing hagin hawabaran nila tungod pa piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy subay sadya inyaon amoy in matukmad to pa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena long nyaronhan hipab ini pandang kato taniyo in tungod paparkala pag ibadat ini amo na in ibadat harap patuhan na pauna na to harap pa Allah Ta'ala in subay sadya siya sawasa hasupaya matay masin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo karena inwi sing katantan harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taha kahinapusan sin ayat pag iyanon sirrul ayah rahasya sin ayah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Na hinangtod kamu taming pa Allah subhanahu wa ta'ala karena benar-benar to din Allah subhanahu wa ta'ala pandikal jumagah sin hinang niyo atinya in katantan ini subay na to muna jagahan ingin hawabaran na to supaya
ingkatan mapajato nato dahil nga mga amal nato amoy in kukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya ando kailo ingkatan amal nato aun law ta mahasil nato haadlaw gana-gana aun kapaiddahan sin paglugto nato na ini ni katantan panghimati kato tanyo hasupaya nag-aayad kita niyo magtumarisin amal na to. Manjari panawag-tawag kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ri wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Diak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mahinang sabab hikatabang kato tanyo maaun impagmabuka harap kaniya. Dahil nga mga hikatarang na to, paginhawabaran na to, amoy hindi kita niyo manjari mag-isa-isa. Subay kita niyo maghambuok inhang kahinang bangaon dapat. Karena in kakahinang hapag-agama sa masibo yan. Subay magbatok iban sing kakahinang sindiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in gumunggong kita niyo maun pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini katantan, pianawag-tawag sin Allah ta'ala pa mga sila bariman, amin maun impagsumad ja sin hamuk mu'min, iban sin mu'min, amin di maun kanila impagbarsalahan, pagsulang manulang. Karena in paghambuok sin mga muslimin doon hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon sila amoy in magtulong tabang in ini hikarayaw sin bigi jantong nila hika paamo sin hinang nila nabang dumayaw nain pangatayan nila atawa jantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan na sin kakahinang nila dumayaw nain pakaradyaan nila halawman sin dunya ini dahil hapar sa babansin paghambuok nila amin makawa nila inuno katan pakaradyaan sibu da magaan iban sin mabugat mara nila kana sinpag tulong tabang nila paghambuok nila harang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pianawag-tawag sinpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan niya alaikum bil jama'ah wa man shadda finnar. Kita kamu yan. Ya kamu mga bariman na paghambuok tud kamu. Doon kamu maghambuok haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana inyan katantan, alaikum bil jama'ah. Doon kamu haamoy in paghambuok. Paghambuok kakatan kakahinang. Paghambuok kakatan pagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paghambuok kaununo pakaradyaan hikarayaw sin pag-aga maharap pa Tuhan Rabbul Alamin. Amin di manjari muklas in hambuk pahambuk. Buat malain kaning katanhang kakahinang. Amo yadto impiang daakan kato taniyo. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Na imbiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man shadda finnar. Impagyanon siya doon ini, wala siya nakaig hangan in siya Muslim. Sa sunagawa, bang siya makabutas hinang, dahil nga kamatauran, in butas niya harap palauman sin narka. Waman syadda finnar. Kita kau yan. In siya Muslim da. Sa sumagawa, bang siya mutas dahil hapiag habukan. Haturan sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbutas niya palawom sin narka.
Bihan yan. Dahil Allah Ta'ala na nawag-tawag katutan nyo ha, amin ayat. Ini siyabot na to kaina. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala taparraku. Na panggayunggong kamo, haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala katan, ay tiap-tiap tisulakan din katutan nyo, gumunggong paluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon gumunggong inhambuhok, dahil hararan sinambuk sa sumagawa harap paluwid sin Allah ta'ala pakanya. May tayo ni siyabot bihad to. Sarap mga katawtay manguran, intiap-tiap isulakan din katutan nyo mag-amal sin kandiri niya. Pistahon sin Allah ta'ala pakanya hambuk-hambuk. Bukon bistahon din hambuk amoy inkiakaran niya. Tukang perkala sa sumagawa biya sa kaula-ula, amoy hambuk pahambuk din katutan nyo, imuulin gimugunggong haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw kamo magpulak kanat. Karambaaw nunin pagpulak kanat, naing kita niyo nang gayunggong maon paluwid sin syaitan. Atawa paluwid sin manusya, in manusya pagkahimuri makatarangkay mo. Karena in siya naghihinang sin suko niya, in ikaw naghihinang sin suko mo. Asarap yan, na wayroon pagpulak kanat nila. Sabab pa kanya gimugunggong noon pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kau gumunggong harap pamano siya, biya na sin di majatukato taniw ini. Bang basahon in Quran, baita sin Quran mahamulya, ay long niya baita bay sab sin guru namo, baita bay sabi syekh kuan, baita bay sabi doktor kuan, baita himaster kuan, ay nagkakaasaw lang niya magister pagpangadji. Insya manusia hadya mga katawtay manguran. Di kapanghalapan insya sumagawa doon kita niyo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insara sin Tuhan Rabbul Alamin, amo na yung Quran iban sunna. In sunna, amo na yung nagpatarang sin Quran, hasupaya kaluhayan kita niyo magpajato sin hinang. Bukon inilabay ring hatao uno. Amoy ini kawaon na to sa madto kita niyo pakakahinang sin Rasulullah. Ang kanay mga sila, amoy nakarukdok kimawa ilmo dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam na sila, bang sila makakita hinang, hambok dahil mga hinang, di mamarahikan nila kita nila hambok tao. Asubuhod nila intao yaon bang matan ka inyaon nakawa kasin, yaon namin naghihinang yaon dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Karena yung mga silakatan, na mamahita katok tanyo. Dahil nga mga kaptangan, iya kan Bara ibni Adib. Unoy naging niya. Laisa kulluna kana yasma'u hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat lana dayatun wa ashghal. Walakin kana an-nasu lam yakunu yakdhibun. Lam yakunu yukadzibuna fayuhaddithu asyahidul ghaib. Bukon lang niya ingkatan kami ingkaunan niya nakarungog sin hadis dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat lana dayya wa ashghal. In kami lang niya aun waktu in hinang namo, ang amin kalupahan namo sambil ingkatantan kana sin hinang namo. In kami nasasaw sin amal namo, sabab maglag kami usaha, maglag kami kabuhianan. Tumakawa lang niya. In kaunan sin manusia, lam yakunu yukadzibun. In kami, atin yung mga kasahabatan, lamo din isambil sin mga sila kafir Quraish, makasipog kanila im magputing. Labi-labi na in Quraish, di sila maingat magputing. Sibo da in kaaunan na hinang sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin wala, bukon sila biyak sa magpuputing.
Ibaita nila yung budnal. Lam yakunu yukadibun fayuhaddisu syahidul ghaib. Nakasabab yato, in amuin nakahadir ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakarungog simbaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na in siya matuyo siya magpatumtum ha mga sila wala nakasaksi. In siya ini bibis niya intay manghud niya yaon tay manghud niya. Sabi rin simpagtay manghud in silahang kaliuran. Pagtay manghud hangan simpag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabab yato di sila mabaya malugi intay manghud nila. Kung biya sinjaman na to bihawon ay ikaw na manghilugi pa yung kaywanan hatay manghud niya. Aparkala yaon, gura-guraon pa yung kaywanan, iyanon pa jahil, magtubihan, nalalawng pa, iyanon pa jahil, in mga sila tuan, matuyo sila magpatumtum, pang intay manghud nila kita nila, nakaharap na pakalawungan, kadtuon nila maksurun ando yatay manghud, ya mga kabtangan mukain na yato, wala sa ito nakaamuha, sara sinalita, subay bihay ni, sarab diungog na to, tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kau kan Anas bin Malik. Nagkabtangan siya sinhambok hadis in arinia. Bihan. Uos niya nagkabtangan lang sinhambok usog kaniya. Asami tahada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay ikaw lang niya ya Anas. Yungog mo tuod yan deng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin agisin Anas bin Malik. Qala na'am. Uun lang niya, yungog ko to. Aw haddatsani man lam yakdhib. Atawalaw niya in nagbayta kako in amo hindi magpuputing. Wallahi ma kunna nukadhib. Wala kunna nadri mal kadhib. In agisin Anas. Ibut patuhan in kamiri kami magpuputing. Iban in kamiri na to, di na mo misang kaingatan in pag-iyanon puting. Nakita kau yan. In makasusah hajaman na to. Nakamaytam. Pang mo kitaon. Ay ikaw. Ukon ula-ula in iabutan sin pangadji. Sa in pagsusumbungan in social media. Naroon haon, tagdahon niya intay manghud na social media, pagbasa siya to tambakon na isab siya, doon haon mag-ayas na siya aro jawab, biya sa pantun nagkalo, alaw sin nakakita, nakasaksi, pag alugakat nila. Ada po ninyaon, pagpataod sin amal mangi, nakataw tayo mangutan nakamaytam, pagpataod sin amal lupas, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan katantan, di mapatut kumuha dahil nga mga tao nakaakal, di mapatut kumuha dahil nga mga tao amoy nagguguwal makahati, nakapangadji, pagwahula, pag-ubos doon haonin pagsusukungan, amo na insulta. Ando kailo, manggayunggong kanyo paluwid si Allah Ta'ala mo na yung akamais. Hambok-hambok din kato tanyo ayaw kita niyo. Amoy nin pagpatumto kato si Allah na bang inangon na to habihaon madya to ikarab niya pasal nakaunain di bukot pangadji palawon simkantong nato bukon panghinto amoy panauhid patuhan Rabbul Alamin. Ang kanay mga sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tingkaptangan nila. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhid qabla al-Quran. Nakita kau yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam lang hinuan kami muna simpanauhid patuhan, makauna rin sing Quran. Ay bihat yung kaptangan nito. Sarab mataod yung kalon
bang makauna ing Quran palawon sinaghal daing kan taon angkan sila magbasa pagpalingkat sing para nila supaya ano siya maingat tan ing tan budburan sila daing hababaw sing sing tak antayan nasusunod kung nagbabasa sing Quran yang in mga kawam si wala doon kanila kalawhid para halinya Quran yung biyabat-bat sa yaon kan kaawam yaon kain amoy nakawa sila pataan arahan kabaya arihaya nagpak-arab ay katatan kabinsanaan kay muro kabinsan aming
Way lalaw niya agad. Ba't wala? Yan, indihilan kita pagpikain na. Impang Hindu iniring na Tuhan Rabbul Alamin. Nagduarwa sin biyay ta sin Allahu Ta'ala nasabot kato taniyong katan pag-ubos doon hayaon pialawi na to insahawat sing ginhawaran na to amin iakad na to. Sa babiyatod na to in nagbisarayaon napangatod na to kaniya lawiin ingat na to daing kaniya. Sin lawiin ingat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misan pa impiyag sabot yaon Quran, misan pa impiyag sabot yaon sunnah atau hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putingon na to pa. Pasal mayta, iniakad na to insahawat sing ginawaran na to. Kanapsuhan sing ginawaran na to. Nalong sin Allah Ta'ala, hisiyo-siyo imagduwarwa. Sin biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk da Quran, iban sunnah, atau hadis, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, ubos iniakad niya kakahinang si mga sila bukon bariman, hati niya matarang katutan yung hinang. Amuyin, di tayo maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab inda awalong niya, na wala day sa binipiyang langan, wala da piyang daakan. Nahinangon na mo, bihan, ay kau na misan sadya ingkabtangan, wala piyang daakan, wala piyang langan, intaw takakal, di himinang habihan to yung kahalan. Sabab may tayo hindi mihil kay mo pahala, sininang wala kau diaak. Sininang wala kau liyang. Hati niya, way kapos paidahan sininang niya, hindi mo ikapaglagi. Gaman, naglupas kau sinwakto mo roon hayaon. Naamo yan, mga kataw tayo mga oranakam Islam. Nakasabab yan to, na inkatan biya na sinagi, banghadya na padya to sinhambuok, in mudarat, halaw man sin mahadya na, malapay in manusya amuin, di magtali, sin biyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin, amuin taliun kitaon in nagbisarayaon, bangkehan saman sin luparagbus niya, ay kau agarun magtuy-tuy sa roon doon. Atawa kaya lanaban sing kabtangan niya, magtuy agarun sa roon doon. Hibugit paulihan in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, in mga pakaradyaan, nagjato halaw man sing gumini, di madyato sa inihajaman na kauna. Biya sing kahilwahalaan bihayaon hawla Arab. Lang ta Israel, iban sin Hamas. Ay ikaw, in Hamas yaon Arab. In Israel, Yahudi. Banghadya ke ingatan na to, in Yahudi, iban sin Arab, magtaymang hudang kaama. Mangita kita makayan magtaymang hudang kaama. In Nabi Allah Ibrahim,
duain anak niya na hinang Nabi Rasul. Sampai pa sinapo niya na hinang panabi Rasul. Anak niya panagnaan, Ismail alayhi salatu wassalam. Nakapamikit pa mga Arab na hinang intubo niya kataan uno. Arab. Asarab yan in sila Arab. Intay manghud niya, manghud sin Nabi Allah Ismail, amo na in Nabi Allah Ishaq. Anak na sin Nabi Allah Ibrahim, in yaon lang ta nakapamikit sa mga bangsa sin Yahud, doon haon na hinang Yahudi, im mga sila yaon. Nahasarab yan, tumagtay manghud sila yaon. Na im mga ini, naaon ha antara nila im pag-abugho. Bangka mo mabaya imingat sing kahalan biya din im pag-abugho. Basahan niyo ingkis sa kan Nabi Allah Yusuf. Iban sim mga kamakulangan niya. Kaina in Nabi Allah Yusuf, hangkaina iban sing kamanghuran nila amo na in Binyamin. In magulang nila hangpo, inyaon Yahud. Amo na yung pag-ianon Banu Israel. Sabab in Israel ngan sin Nabi Allah Yaqub, anak sin Nabi Allah Ishaq. Nabihan yan mga katawtay manghuran na kama Islam. Naharasabab yan to, in mga pakaradyaan yan, na di madyato. Muna rin hakataan, anak sinapo na to Adam, alayhi salatu wassalam, anak magulang, iban sin anak sumuno usog, na intanda niya labay ring hapag-abugo, biuno sin magulang imanghod. Na inyan katantan, na aparkala di madyato, hapag-aga maando, ayaw maaon ha antara na to yung pag-abugo. Di man jari pag-abuguan in pag-agama. In pag-agama, kanya-kanya kita niyo mag-amal, kanya-kanya kita niyo maghinang. In agama bukon ipagsisin, in agama bukon hinangon ipag-usaha. In kita magkabuhianan, kita sarta isin agama ta, ayaw na to hinangon kabuhianan in agama na to. Sabab bang mo tiyali, hinangon mo kabuhianan in agama mo, doon haon umabugo kaw ang mga kaibanan niyaon. Sabab tunaon mo sila inyon matawad na nausaha. Bihan yan. Nabang matawad na nausaha, umabugo kaw. At sabab yan, hipag-ikot mo inaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala simbukon kay mo. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita niyo magsaw-saw, mga katawtay mangura na agama Islam. Ando, mga naltod kita niyo marayaw. Lutuhon na to insara sin Allah Ta'ala. Iwan sinsun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katon pataas. Amin makatayong babaw sing gumi ini. Agaron na to bang uno impamiat sing Quran. Agaron na to in pamiat sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanya-kanya kita niyo bistahan sin Allah Ta'ala sin tiap-tiap amal na to pakanya. Di na to ini kapagtawang. In maas ama sin hambok family, di saan makaiyan ang mga anak niya. Uto, inda, na kadto na kamo panaw sin panaw niyo ha, ina kamo masusa, sambayangan taman kamo, puasahan taman kamo, hadjian taman kamo, umrahan taman kamo, ingkatan ina kamo masusa. Bukon bihad to kaniya, in ama, in ina, in anak, maghinang pakanya. Nabihan yan. Nadi na to manjarian, hipag, bistahon, magtuwihan, angguhon, pawaran na to. In pag-agama. Di manjari dito kanila yaon, subay di kamo. Amuad to in subay pag-anaran na to, hasupaya ando kaylo, lumanyot in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena bang inyan jumatukato taniyo, biya nato sin liubong insara sin Allah Ta'ala papaligi. Nari nato siya ini bunga pa mga sila amin magkakunahan kaniya. Sabang nato inilutuhon pagtabang-tabangan, hipasampay hamano siya, inya onday nga Tuhan Rabbul Alamin,
inyaon piya sampay sindak sin Allah Ta'ala mo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ando kailo bistahon yan kato tanyo sin Allah Ta'ala amal sa lagu-lagu in amal yan amuray marana to paadlaw akhirat in alta inyan katantan hibugit na to damad tumari in alta biyabay ta kato tanyo wayroon kasungan niya raingsin ini malupas dakatan karena in alta biyabay ta kato tanyo malaka min malik illa ma apnait. Uno-uno, pakaradyaan. Daing ha alta mo yaon, in mahinang suko mo, amurain kiyaon mo, amurain inom mo. Pag-ubos mo kiyaon, hibugit mo ra pag-ubos, di na kaw mabaya hitaw palam simbolsa mo, palam simbaol mo, inggi mo daing habuli mo, daing haaurat mo. Hibugit mo yaon, wayron umayupot kaniya. Amuad tuin, bunga sim pagkaon. Intamungon, luruton na to da. Bang siya lurut na, bang siya pirit na, wayron na umayupot kaniya. Way na magkakunahan kaniya. Mapindahan dyan wal na, ha mga tao matawsin, di na sumulog. Amurayanin magsulog kanila, hangkan sila ini tamong karna magtabon sin aurat nila, mahinang nila pa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in makapinlaw niya, amurain, binin niyo hamano siya. Impagyanon binin hamano siya, binin mo hamano siya, piagsarak ka mo, amal sa lago-lago. Binin mo hamano siya, piagjakat mo, inyan katan mahinang mo amal sa lago-lago. Binin mo pa mga kaanakan mo, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon katan bistahon kay mo amal sintuhan na to Rabbul Alamin. Na amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Amo yan ng subay pag-anaran na to. Na indon ha Madina al-Munawwara. Haway pa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag hijra maon na ay ikaw na nagbubuno san in panganak sin Aus ibn Khazraj. Giyatusan tahun inlugay nila nagbuno bihan, magbaws biyaw sinadya. Isi-isi makatipas. In pangasubo, in Khazraj ibn sin Ausin, maguno sila. Ay ikaw magtaymanghod sa inin Ausin ibn sin Khazraj, anak yapo na ila, inina nila hinaila, maglanggong indua ini, manjari dun haon, nakawaak pa kanya family, manjari doon haon nag-anak apo, in mga apo yaon, aon hambuok waktu nagsagga, doon hayaon, nagpukpuk, nagbinasa, nagkakalsin mga taumpa nila sing kajinisan, uno-uno na dyan maput, nagkakalsin uno-uno na dyan piyangakal, doon haon miyabot in pagkuntara nila giatusan tahun. Ando kailo in sila nasulot subay na in agama Islam timindog ha Madina al-Munawwara puunan sabab daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in inipiatumtum kita niukatan bukon sadya sila panubo sin Aus ibn sin Khazraj yarin palman sin Allah Ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a. Tumtuman niyo ba? In nikmat daing ha Allah Ta'ala piaratung maun kanyo. In kaaunan niyo halawang pag kuntara. Bihan, hati niya, yaktulu ba'duhum ba'da. Nagpapatay piyatay, nabuk-pamuk daing kanila. Yakudu ba'dukum mala ba'd. Kawaun sing kaibanan in alta sing kaibanan hatta innal kabila yuadi ba'duhum ba'da sampai intumpukan nila yaon family iban family magkansang magbinasa magkansang magkalo sa sumakawa alhamdulillah tema nila maninaka masin Allah Ta'ala tema nila labay deng hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bista kanila nikmat sin Allah Ta'ala hindi mato kanila amin piuas sila
daing habibi sinapinarka jahannam. Alhamdulillah na miabot ngayon waktu na to mga katautay manghuran, pagsusukor na to pa Allah Ta'ala, kahampitan na to impag patuntumin insyaAllah Ta'ala. Manghumbaid ako kanyo kata na waktu ini aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.